Tihomirem Kostadinovem budeme hodnotit zápas proti Filadelfii, tak první otázka, nakonec je z toho remíza 1-1, tak jak se hrálo? No tak samozrejme je to veľmi kvalitný super, ktorí boli majstri tej MLS tú první časť. Takže skvelý zážitek zahrať proti takému týmu. Si myslím, že sme zaslúžili na východ, lebo sme mali dosť šanci na to, aby sme dneska vyhrali. Ty si dal náš jediný gól, tak tím začneme. Jak to tam vlastně bylo z tvého pohledu? Ako najskôr to bola štandardka Domes, to skvelé kopol na Slamiča, ktorý z voleja mal dobrý strál, ale potom sa to odbila, znovu sa vrátila ku Domesovi a som si tam hľadal pozíciu a som si ju nakoniec našiel, aj Domes to skvelé kopol a trafil ma možno aj na hlavu. Gól hlavou, to není asi úplně typické pro tebe. No áno, si myslím, že som dal len jeden v kariére U21 Macedónsko. Alebo 2 a 1 v Ružomberku, takže no to asi tretí gól hlavou. Dneska tam těch ale gólů mohlo být i z tvojí strany víc. Vybavuju si jednu střelu za vápnem, jednu zevnitř, to možná byla ještě větší šance. Asi tak. No, myslím, že to je na to, čo sa musíme zlepšovať aj ja, aj všetci, že strieľať tie góly, lebo si myslím, že dneska sme vytvorili dosť situácií, aj prvý, aj druhý polčas, aby sme dali viac gólov. A si myslím, že na tomto treba pracovat, aby jsme to zlepšili. Co celkově soustředění tady ve Španělsku, dostáváte opravdu velké dávky, tak jak to zvládáš? No poviem, že možno dneska bol asi taký najtežší deň, že tá únava prišla, ale proste je to príprava, musíme to akceptovať a pracovať, aby sme boli čo najpripravenejší na zápasy v lige, aj v konferenčnej lige. Už se těšíš na ligu? Určite. Je to dosť blízko, takže tešíme sa, každý sa teší, trénuje na to, aby bol pripravený na tú ligu a aj na všetko, čo nasleduje.